Dobar dan, dobrodošli na Odeljenje za biohemiju Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Moje ime je Sanja Kovačević. Moje ime je Ljupka Gligorovska. Naše odeljenje se bavi ispitivanjem kako savremen način života, koji karakteriše prisustvo konstantnog stresa i ishrane bogate šećerima, naročito fruktozom, utiču na metaboličko zdravlje ljudi. Fruktoza je monosaharid koji se prirodno nalazi u voću, povrću i medu i ovo su ujedno bili i jedini izvori fruktoze koje smo koristili u prošlosti. Međutim, danas fruktoza se obilato koristi kao aditiv i zaslađivač, naročito u napicima. Sada će vam moja koleginica Ljupka pokazati u kojim se sve to napicima koje svakodnevno koristimo kriju šećeri. Sada ćemo vidjeti koja količina šećera je prisutna u napicima koje svakodnevno konzumiramo. U eksperimentu koristit ćemo Benediktov rastvor koji je ovako izrazito plave boje koja se menja u prisustvu šećera kao što su glukoza i fruktoza. Ukoliko je prisutno malo šećera, boja Benediktovog rastvora postaje zelenkasta. Međutim, kada je prisutna veća količina šećera, boja može varirati od narandžaste pa do ovako zagasito crvene. Sada ćemo vidjeti koliko šećera je prisutno u gaziranom soku na taj način što ćemo malo soka pomešati sa Benediktovim rastvorom i zagrevati. Prilikom samog kontakta sa šećerom bez zagrevanja boja se ne menja i za ovu reakciju je potrebna ipak temperatura. Uz konstantno mešanje potrebno je nekoliko sekundi da bi se reakcija odigrala. Boja je postala narandžasto do crvene, što nam govori da je u gaziranom soku prisutno izrazito puno šećera i mi znamo da je ta količina odgovara 11 kockica šećera. U današnje vreme vode sa ukusima su sve popularnije i ne bismo očekivali da u takvim vodama je prisutan šećer. Da li je to zaista tako, sada ćemo proveriti. Stavit ćemo malo vode sa ukusom u Benediktov rastvor i ponovit ćemo postupak. Nakon nekoliko sekundi vidimo da je boja postala narandžasta, što nam govori o tome da je u vodama sa ukusom prisutno ne tako mala količina šećera, čak 7 kockica šećera. Polisaharide, odnosno složene šećere poput skroba, najčešće uzimamo kroz krompir, pirinač, kukuruz i slične namirnice. Prisustvo skroba u namirnicama možemo testirati jednostavnim testom sa jodom. Naime, jod u kontaktu sa skrobom menja svoju boju iz ove brown u tamnu, gotovo potpuno crnu boju. Ovo je test za složene šećere, te tako jod u kontaktu sa kuhinskim šećerom, koji je saharoza disaharid, neće promeniti svoju boju. Sa druge strane, kada jod nakapamo na krompir koji obiluje skrobom, doći će do promene. Na hlebu se nalazi jako puno skroba, a hleb predstavlja gotovo neizostavni deo svakog našeg obroka. Potpuno neočekivano, skroba možemo pronaći i u mesnim prerađevinama poput parizera i šunki. Da zaključimo, šećeri se zbog svog prijatnog ukusa široko upotrebljavaju kao zaslađivači, ali i kao aditivi, te se stoga nalaze u najrazličitijoj vrsti hrane. Stoga obratite pažnju na sadržaj šećera u hrani koju svakodnevno konzumirate, jer prekomerna upotreba šećera i unos mogu dovesti do razvoja gojaznosti, metaboličkih poremećaja i dijabetesa tipa 2.